Halo guys, sekarang kita nak memancing guys. Oke. Sekarang ini kita dalam perjalanan, kita cari lubuk guys. Ini kawasan baru-baru. Oke, sekarang ini kita meredah ke tepi-tepi ini guys. Kita mencari kawasan yang cantik-cantik sedikit guys. Ke sini pun boleh guys. Satu. Ini mungkin lubuk deh guys. Slow cukup jatuh guys. Itu dia. Bahaya nih. Tunggu guys. Ya. Kita naik tebing guys. Sini ada sedikit. Cepat cantik guys. Tebingan. Ada tebingan guys. Sini lapang lagi guys. Ya. Oke guys. Kita udah sampai guys. Oke guys, ini pot kita guys. Pot kita memancing guys. Oke. Airnya tak berapa besar sangat guys. Boleh lah guys. Itu kita melepas gian, kita mencari patin guys. Ya guys. Ini dia guys. Tuh dia guys. Lokasi kita guys, lokasi terbaru guys. Pancing kita guys. Ya. Oke guys. Ini pancing kita guys. Setakat di tanah pada pagi guys. Kita rezeki pun lagi guys. Oke guys. Air pun tenang guys. Ya, kita pakai umpan sawit guys. Sawit pun kita pakai. Roti pun kita pakai guys. Pancing seperti ke sana guys. Nampak guys. Kita tunggu lagi guys. Kita tunggu sampai dapat guys. Mudah-mudahan ada rezeki guys. Like, comment, subscribe guys. Channel memancing ikan patin guys.
record juga hari ini. Kita dapat ikan pati guys. Okey guys. Tadi kita tak sempat nak ambil gambar guys. Waktu kita tarik guys, kita seorang je guys. Kita bawa tripod yang canggih guys. Okey guys. Guys. Oh. Ya. Oh. Like, comment, subscribe guys channel saya guys. Okay, bye bye guys.